Football Titi par zaruk som pakwana ngai thavele donta ila English Premier League club Crystal Palace chuan UEFA in Europa League khel theilo tura an hremna khingle tin in fiamna lama court sangber Court of Arbitration for Sport CAS nena anzual kauta a anchung chang hi CAS hian angai tu donta ani French club Lyon le Palace te hian neitu in angan neya chuwangin UEFA dana anni pani hian season in anga UEFA hnuaia in elna in ang an kheldun arem lova heng club pahnih te hi Europa League khel turin anin petling ve boxi chuwangin UEFA in Palace jok hi Europa League khel lo turin anchung thu arel sakta ani UEFA hian dan an nei sa mangin Crystal Palace hian nola ma se Crystal Palace dan hian dan ang thlapa Europa League khel tura in pet kai anni ve sia wangin antan tran chan a tha hle bok hei wang hian Crystal Palace hi CAS ne na po zual ko ngamin anchung cha ngai tua sak turin an thlenta ani Serie A club Udinese goalkeeper Maduka Okoye chu thlanhi chung in khel theilo turin hremania hrem ani chan chu match fixing a ain nam hnoi wang ani thu tarlan ani nikum sani somni pali March thla khan Serie A match a Udinese le Lazio te anin machona khamitum khan Okoye hian yellow card a choya khatianga yellow card choi tur khan a thian pakhat nen inremna an nei lok thlap ti hriat chua ani a thian athurwal pui hian match fixing kai hnoi betting lama sum thapin euro nuai khat le sing ni lai a hlo pha a hei hi hriat chua ania wangin Maduka Okoye hian thlanhi hrem ato pha a hrem ato hi season thar ti ratangin a manghal dona Italian club Udinese tan hian an goalkeeper poimo an chhor theilo tur hi boina lian tak atling thei ome Manchester United chuan ang club chua san du Jadon Sancho Garnacho le Anthony Tebaka Tyrell Malacia te chu pre-season tura an hruai talova thlau thla kan ni anni ho hi United chua san ngei tura ngai an nia club lampoin an mani atangin transfer fee a hlokna bak hlokna dang a be sei to lem lo United hian anni ho atang hian sumlak lu nual in be sei ma sela an phu to ka an ngai anga dor tu an omri lo thunga chuwangin United hian an be sei zat an ti hniam then atul do na be sei tu nei ma se an mani be sei tu ten United tina an phut zat sum sik chuak du si lo an mani United tana khel tu to box si lo te an nia United tan po hlok thei angber tur hisapa chua tir chak om tak ma se be se anga hral har satak an ni tamek ani Kylian Mbappe tunlai football khovela top player jingami hian ti hian asoyani kha sum ka hlo chua te hi ka phuwa khoya tang ma in karulo hei hi khovel omphung po ani shim thudik chu sum ka hlo chua za dik tak po hi ka hrelowa kumsom pahni mi kani khan football a hian sum atam turulu tukti hi ka ngai tua dai to atiani Mbappe hian tun ma deuh khan Saudi atangin khovela player lo tamber ni tura somna adonga ma se ahnolani heti chung hian sum a hlo chua zong zat tak po hrelo khopa hlo tam ani thowa heng a hlo chua te hi phu taka a hlo chua diklona omlo ani thu asoi zui ma se PSG le Mbappe in kar kan hrathina Mbappe hian Real Madrid apan hnuwa court te po soirik ani thin PSG le Mbappe a hian sum ti fel ngai ala oma Mbappe hian PSG in ka hlo tur min pekim lo tin PSG in a hlo tur an la pedu lova angaya PSG lamin Mbappe hi thiam lo zoka an pu ve boka hetiang te nuai ani chung hian Mbappe hi chuan a hlo chua sum te hi sum thiang hlim ani thu soi chiangin phu taka a hlo chua a pom thlap thu asoyani European football a hian khovela player hlo tamber anom lo na in European football hi khovela football industry len berna sum tamna berania pound poisa a lo an lak zate an man zate kan soi hian sum tam tham tak tak zel kan soi hi an hlo po kar khata pound noi ni chuangte noi thum chuang dai te ani fura an man phei chu pound makta duai tam tak ani thin atam zia chu he thu bo sei lai hian pound poisa a cheng khat hi India poisa in cheng za som pasari le poisa somania chuwangin pound poisa a an cheng za hi Kenya chuan cheng sing khat sang khat zasari som ania an cheng sang khat hi Kenya chuan cheng nuai khat sing khat sang sari za dai ania an cheng sing khat phei hi chu Kenya chuan cheng nuai som pakhat sing sari sang khat dai ani
an nuai khat tam tur zia te transfer fee a pawn mak te doi somli somnga somsari pawn mak te doi za an hmang kan ti te hi atam turu tur zia te chu kan hrethiam mai ome Argentina superstar Lionel Messi chuan USA an nei thin MLS All-Star Game khel adu lo ni in tarlan ania Messi hian nakuma khel tur FIFA World Cup khela duwa wangin football level sang zo kalsanin level niam zo ka hadam zo ka hun man athlanga chumi atan chon Inter Miami kor hain Inter Miami a hian enkol na po adong thahle Mase USA a hian All-Star Game an khel thina tuntuma po hian naktuk jing daruk le chanveya MLS All-Star Team USA League Sangber Major League Soccer player thazual than khom tele Liga MX All-Star Mexico League Sangber Liga MX player thazual than khom te anin ma chondo na heta hian MLS All-Star a Messi tel tura be sayani Mase Messi hian khel lo adu thunga training po azom du lo ti tarlan ani hein elna bua sei tulam hian dan mu mal takan neya chuta chuan player tu po All-Star Game a inlan tura ko chan thatok tak nei lova pre-match training session kal lo te chu MLS a match khat khel theilo tura shem an ni ang tiin an ziak kala Messi hian All-Star team training akal lo ngal pang boxia tundin hmuna All-Star match ngei po hi a khel don nge don lo ala chiang lovani khel lo adu nia soi hi atakin Messi hian akal tlang pui rin na po alian hle tuna adin hmuna Messi hian team training a atel lo chan medical report po ti lan tura nei lova chu wangin training akal lo chana chuan lam tur thatak anei lova ngai niin chu wangin MLS a match khat khel thei lova shem ani ngei arin om Messi chungchang hi thunei tu sang te tan chuan ngai tua tham ania achan chu USA football choi sang tu footballer ming lian berania an match khel tur ngei ai po hian ama Messi ming hi ari ring zoka chutiang khopa boruak nei lian ani awang chuan thunei tulam tan chuan in elna ti hlut zualnan Messi mamona asang le topic danga chuang kai don ta ila Brentford forward club lian zok tena an helmek yan uiza chuan team training camp achua sana kumsom ni pariat mi hi London a akir uiza hi Brentford a director of football nen an indor meka chua phalsak mai turin ania ta ngai ani uiza hi Newcastle Tottenham le Nottingham Forest ten an beiseya ama po hian chawna thar ma chon adu ni in soi ani hetiang kara hian club lam chuan kol chhun zaman dua an tan player poimo ani awangin shal an phal lova ma se an chel thei arin om ta lo hle uiza hian tuna hian season khat dai chau contract Brentford a anei towa chu wangin Brentford hian an chel luini chuan free transfer in season thar zowa an chan tho mela hengte awang hian tu ni puilaya sumsiam nana shal mai hi fin thlak zoka ngai tu po an tam hle Spanish champion Barcelona in an player ni turin Marcus Rashford contract an zia pui tak thu Italian journalist Fabrizio Romano an atar langa mase Rashford hi Barcelona player nget ani ngal don lovani English forward hian Barca hi lonin apana season thar luanin lonin Barca tan hin a khelang chumi hnuwa Euro makte som thuma in lei thei turin Barca le Manchester United ten in rem na thu an thlung telani Barca hian lona an ho chungin Rashford a hlo an pevek don bok mase Barca hian official in an player ani thu an la puang thei lova achan chu La Liga a an dan salary cap wang ani BBC na ti chua report atarlan dan chuan Barcelona hian sanghni somni pali somni panga season khan La Liga a salary cap an nei limit chin an thleng towa sum an lak lu ain player an leina a sum an sen atam zok to ni in tarlan ani hetiang din hmuna an din mek awangin Rashford hian Barca tan official match a khel thei ri lova ma se team training na a atel theya official match ni lo angchi registration ti kher ngai lo angchi a khel thei bok ma se chutianga tan chau chuan Barcelona hian an la lut lo thung salary cap an ti hi team squad kaltlanga club in sum a man thei zat bituk ti na ani maya heta hian club in sum an lak lu te sum an man te sum le paya anin rel bol na tin reng chu thin ani hedan hian first team a sum che te team coach te a sum che te club staff le reserve team ba ka club academy le club kaltlanga infiam na lama che na angchi zong a huwa mani hetiang dan an nei chan ber chu La Liga hian an hnuaya in elna thamar taka om reng theina turte
club in eltetan affair jok theina turatan te ani he dana hian club sang te chu an sum din mun atangin an man thei zat bituk sak thin an ni sangni somni pali somni panga season a khan Real Madrid in salary cap an nei tambera euro makte jasari somnga pali point pakwa an nei Barca hian euro makte jali somni paruk an nei thung khatiang kha tuna an nei zat ani to kherlawa achan chu an sum din mun acheve zela chumi mil chuan thunei tulamin azat an bituk thin ani he dana hian Barcelona hian sum man thei zat bituk limit an thleng towa chu wangin Rashford hi lalut ma sela an chhor thei talawani Rashford chhor thei tur chuan tuna player an nei sa an hral then atul dona ti chuan Rashford atan mun an siam thei chawang chuta po Rashford ta sum chetur zat vel ache na player an chhuatir atul don ani chuwangin Barca hian player hlo tamlo pahnih pathum vel chhuatira Rashford a suman sentur zat vel an hum thei chuan Rashford hi an ziaklu thei dona chutiang ani ngot lo chuan Rashford a sum an sentur zat ang vel an sena player pakhat tal an chhuatir atul don ani Chelsea chuan Dutch midfielder German club RB Leipzig tana khel Xavi Simon laklu tumin hma an la chunjom zela Italian journalist Fabrizio Romano phei chuan mimal thila thuk tak anin dor to ni in atar langani Arsenal le Bayern Munich point Xavi Simon hi an bei seya ma se Chelsea hian ma an la chakri ber ni in alanga Xavi Simon a po hian Chelsea project hi atlana deuh bik ni in tarlan ani hetila hian Xavi Simon khelna RB Leipzig hian Chelsea player Carney Chukwuemeka laklu andu ve thunga club pahnih te hi anin dor chunjom zel don ni in alang hei baka hian Chelsea bik hian an player nei sa zinga Joe Felix Christopher Nkunku Raheem Sterling le Nicholas Jackson te hi an hral phal zinga an tela heng player te hian khoilam nge an pan don la chiang lo ma sela anni atang hian Chelsea hian sumlak lu nual anin bei sei mek ani Arsenal chuan hunrei tak an zui to Swedish striker Portuguese club Sporting tana khel mek Victor Gyökeres an la lut don ta a kumsomni pasari mi wanglai hun mang mek hi add-ons ne na vain pawn makte samruk pathum point panga sengin an leidon hei hi euro poisa chuan euro makte samsari pathum point panga ania heta hian Arsenal hian euro makte samruk pathum point panga an pe photanga add-ons kaltlangin euro makte som an pele don ani Arsenal hian kumnga dai contract an zia puidona Gyökeres po hian Arsenalina contract an si mu hi apom thlap to ani hei wang hian Arsenal hian Gyökeres an laklu thu an puan thuai a bei sei omta a contract an ziak fel thuai tura ngai ani Victor Gyökeres hi Arsenal mamonia soithin number 9 chan na tha ni ngei tura ngai ania achan chu Gyökeres hian tuna a khel mek na Sporting tan hian season ni hun a man chungin match za pahni a khela goal samkwa pasari khungin asi somni pariat anei tela match za pahni atangin goal contribution za somni panga loi anei goal ma a athiam em awangin Arsenal hian tuna an squad a an nei that lo bera soithin number 9 lua zo tura bei sei ani Victor Gyökeres hi Brighton tan te po khel to ania English club langsar lo zo Coventry tan po a khel to a ma se English Premier League ala khel mi alo thung English football a Carabao Cup te FA Cup le Championship in elnate a khel to thunga Championship bi ka match za somni pakhat lai khel manin goal somli pakhata khunga asi som panga anei telani Victor Gyökeres hian awang lai amang meka goal khung lama po arin tlak ber lai ni in Arsenal point alaka be sei an nei sang le Victor Gyökeres hi Dutch playmaker thin Van der Vaart ada sang le a ti hian soin Victor Gyökeres hi Erling Haaland ain a thazok Manchester City a khelngat pheise chuan Haaland a hian goal a khung tam jok nge yang ati ani kha Wesley Sneijder point soin Van der Vaart a soi hi ka tawm puye Haaland hian ball a chan lai chik taka in en chuan engkim hi a har savel vek ni mai in alang ati boka Dutch player thin te hian Victor Gyökeres hi anda sang le Arsenal vekin antlar nung ti changna turin Valencia atangin Spanish defender Christian Mosquera an la lut dona kumsomni pakhan mi hi Arsenal hian mi mal thila phei chuan inremna an nei puito a khelna club Valencia hian Arsenal in bunna lampan an phalsak to boka chu wangin Mosquera hian Arsenal ina pre-season training an nei mek na anin bunna Singapore lam apan nga la
Arsenal Gabriel Saliba tel turin malam apan tazel ani Mosquera mana Arsenal hian Euro mangtadwe sompanga baka add-on skaltlanga impact belt heitur 6 chuakin Valencia in anpom saktowa tunkara officiala anin laklu man beisei ani Mosquera hi center back ani baka right back a khel thei boka chuwangin Arsenal hian center back a ain right back a an man tamrin na alien viau maya Arsenal hian an right back Tomia su an chua zalen to boxia right back lam hi thuam chak an mamo hle transfer thuleng kan ngai thlang ma in khel result a lut talokila Nizan Khan UEFA buasai UEFA Women's European Championship in elna semi-final match masazok khel anita a England le Italy in machonin gol thumluna match a hian gol ni gol khatin England hian chaka gol khung masazok ero Italy ni in minisam thum pathum na a bonansea mangin man shuai England hian an sipur hian su theilok lova antlom maidoni in alang man hial mase additional time minisam ko parungna England hian agemang mangin an sipuran su trama gol khat veve kungai ne tokin extra time minisam thum an khel chun zom heta hin hun topla minit za som pakwana Chloe Kelly chuan England gol ni na khungin gol dang alu bel talova England meche team hian gol chhuak masazok chungin Italy hi gol ni gol khatin an le thala Women's European Championship in elna khelmeka final anin hlangkai ta ani zanina semi-final match na hnungzok khelin Germany le Spain anin machondona darsom panhi le chan ve hian an khel tanang transfer thulengai thlak chunzom ta ila BBC na atarlan te hian bultan le te ang heta hian Florian Plettenberg in tar langin Real Madrid Brazilian forward Rodrigo kumsomni palimi chu Liverpool in Luis Diaz thlakna turin an helmeka kumsomni paret mi Colombian forward hian Liverpool chua sanadua Red Sport hian an shal ngei arin oma ahmun rok no khanan Brazilian forward kumsomni palimi hi an beisei mek ani Talksport in tar langin Swedish striker Liverpool ina laglu an tum mek kumsomni pangami Alexander Isak hi a khelmek na Newcastle in chuatiran phal lova contract zia tharpui an tum ma se he tiang kara hian Isak hian Newcastle a hlo ti punduin kar khata pau nuai thum hlo a phu them maya he tiang za thi Newcastle hian an hlo tir huam lawani chuan chua angiat zui ngei arin omani TBR football in tar langin Newcastle and Brentford atangin Congo forward Ian Wiza laglu antuma parmak te somthum an the chuaka ma se kum somni paret mi mana Newcastle na an the chua hi Brentford lamin an lo nol sak ani France chanchin buten tar langin Atalanta le Lazio Italian club langsar te hian Manchester United atangin kum somni panimi Danish striker Rasmus Højlund laglu antuma Atalanta phe chu Højlund a khel thin na ania Manchester United hian Atalanta atangin Højlund hi an leya a club lui hian tuna hian lagle le tumin an hel ve le ta ani Melin tar langin Tottenham chuan Nottingham Forest player poimo kumsomni pangami Morgan Gibbs laglu antum chunzom zela Nottingham Forest hian chel antum ve tlat thung hetiang kara hian Tottenham ina ma an lagdan chungchanga Nottingham Forest hi anlom lo hle ni in tarlan ani Athletic in tar langin Everton chuan German champion Bayern atangin kumsom pokomi Morocco left back Adam Asnu laglu antum Telegraph in tar langin Wolverhampton chuan Fluminense atangin Colombian forward kumsomni pangami John Arias an lalu dona inremna tuanting an nei nai ta hle The Sun in tar langin Manchester United chuan Rangers atangin Mali under 20 left back Dan Sinate laglu antuma ma se tuni puilai hian laglu tum lovin nakum January classic transfer kongka honlain laglu antum don ani Spanish sensible boten tar langin Everton chuan Atletico Madrid atangin Samuel Lino laglu antum meka kumsomni pangami Brazil forward po hian English Premier League lampan hi a hrelo ni in tarlan ani Italian journalist Fabrizio Romano antar langin Atletico Madrid chuan Chelsea atangin Renato Veiga laglu antuma Chelsea hian Veiga mana hian pawn maktadwe somthum panga an beiseya kumsomni pakhat mi Portuguese player manatana Chelsea na an beisei zat hi Atletico Madrid hian an the chuangam donem ala chiang lovani Romano vek in tar langin Inter Miami chun Argentina midfielder Rodrigo de Paul an lalu don ti chiang to ma sela tun thlengin an la lalut lova ma se inremna tluantling an hnai zel de Paul hian Atletico Madrid chua sana Inter Miami pantur hian Inter Miami ina contract an si mu athupungin apom thlap towa kumli dai contract aziak don ani Atletico Madrid hian de Paul manatan Euro maktadwe song panga vel an dong don bok Ole khatichin kha tun tuma football ti
kan ngai thlak the chin chu ni le phot ro se